Zdravo i dobar dan, drugarica. Dobrodošli ponovo u moju YouTube emisiju po nazovom Rubanov kanal na srpskom i drugim jezicima. I ponovo danas želim da pričam o tome zašto volim da učim jezike i istoriju. A onda ću sutra pričati o svojim uspomenama iz djetinjstva kada sam bio mlad. Inače, ja sam zapravo počeo da učim jezike i istoriju kada sam bio veoma mlad u vreme kada sam živeo u Kalizilu u Pensilvaniji. I imao između 12 ili 14 godina tamo sam počeo da učim istoriju i srpski jezik jer bio sam veoma interesovan za te teme. A to je bilo pre nego što počeo da učim dragi jezike poput ruskog, bulgarskog i jermenskog, to prošle i početkom ove godine. Počela sam da učim i drugi jezike, ostanem srpskog jer volim da učim i drugi jezike, ostanem srpskog i maternjeg angleskog. Pa šta je mislim o svom znaju srpskog? Mislim da je moj srpski veoma dobar, ali treba mi više vežbanja, ali ja tačno govorim srpski, mogu vrlo dobro da govorim srpski, ali mogu da izrazim svoja osjećanja i drage slične stvari. Ali znam da mogu se njim stegnim ako budem sve više vežbao. I verujem da ću možda se 2 ili 4 godina tačno govoriti srpski, a se 10 godina ću tačno govoriti ruski, bulgarski, jermenski, nemački i drugi jezike koje su mi na umu, koje želim da naučim posle završavam srpski. A nakon što tačno naučim srpski, govorit ću 2 jezike, a to su angleski i srpski i istovremeno učim ruski i bulgarski. I lako mi je da učim 3 jezike jer su srpski, ruski i bulgarski slučni jezici jer su to je slovenski jezici. A nakon što završim sa učenjem taj 3 jezika, planiram da naučim jermenski jer moja porodica govori jermenski. A ja također želim da naučim nemački, rumanski i španski, ali imam dug put pre nego što uradim sve to. Imam i rečnika na srpskom, ruskom i bulgarskom i možda uz pomoć srpskog biće mi lako da razumem ruski i bulgarski. A nadavno sam dobio i bulgarski udžbenik i također imam udžbenik sa srpskog koji sam dobio još u maju ove godine i mnogo ih volim i također ih mnogo koristim. Nadam se da ću u budućnost moći da tačno govorim srpski, ruski i bulgarski, možda se 4 ili 8 godina. Planiram da napravim neki video snikame na kojima govorim ruski i bulgarski u budućim video slicima na svom kanalu koji govori srpski jer se zove Rubanov srpski i drugim jezicima, a mogu da razumem i neki bulgarske i ruske reči, jer to je uskoro identično srpskom i srpskom, ruski i bulgarski imaju kriličko pismo, uvek je to sve sada. Hvala na gledaju, vidimo se sutra, doviđenja i prijatelj dan.